Tao e setse e tshetletse kwa maung. Fa Tona wa Afrika Borwa a kopile tshwaragano ya motia go thusa kgaolo ya Afrika go tlhabologa. Ke a go dumedisa motho wa gaetsho ke ona ra banteng ka la ka tshane ke go balalang dikgang tse sentle moeng o diranola ka puo ya diatla hela Edwin Mashakgo motla le re tsa metshameko a re simolleha Party ya busang ya Umbrella for Democratic Change ya amogetse semmuso rakgwebo yo tumileng thata mo mogameng wa bojanala kwa kgaolong ya bokone bophirima ebile gape le politiki la motia ra bo kambola mbulawa Tona ebile gape le moeteledipele wa di-party tse di ikopantseng e bong Umbrella for Democratic Change UDC Advocate Dimaboko o amogetse boloko jwa ga mbulawa le ba bangwe ba heta sekete a ka ha seo le sesupo sa tshepo mo parting e busang a re utlwe maranyana sa makata re mbulawa wa mogelwa jana a tswa kwa parting ya Botswana Democratic ya e diretseng ka lebaka a tla le balatedi ba gagwe ba ka tshwara 1500 ba bontsi jwa bone ba kaiwang e le balatedi ba party ya BDP Tona Advocate Boko a re lekgotla la UDC le tsweletse ka go amogela maloko a mašwa mme ebile le dira jalo ntle le kgethololo Umbrella for Democratic Change. Out of the many, we become one. Baladitlhoko ba supa fa go amogela maloko a mašwa go godisa boleng jwa party le go okeletsa balatedi ba yone bogolo jang fa balatedi bao ba tisa ditsompelo tse di ka godisang party kgaolo ya bokone bophirima ke boremelelo jwa party ya Botswana Congress mme party ya UDC ya re ikaelela go gapa kgaolo e kwa ditlhophong tsa 2029 ka kgorogo ya Gambulawa Irile ba tshwanetse go duelwa 2,500 leberekile ka sotego leberekile ka boithaopo le dira tiro e tona go sena yo le lemoga re simolola mosepele o ka tsela e sele 2,500 mme mone go bidiwa ipelegeng irile ga ke re hetola le madi a teng re hetotse le leina jaanong go bidiwa ikageng ga go simolola Mbulawa a re o tsena mo parting e tsamaelana le ditumelo tsa gagwe tsa sepolotiki mme ebile o itlama go thusa go godisa party le go thomamisa gore UDC tsa kgaolo maranyane sa makata BTV News Maung Puso e sa tswa go dira ditso ka go rela mogamo wa bodiragatsi madi a kanang ka 200 million pula kgato e kaiwang ga e tla tlisa diphetogo tse dikgolo morago ga go tlhaelelwa ke madi ga mogamao dingwaga-ngwaga tona wa ofisi ya ga Tona Moetemohwasa a re go ntsha madi mo ga puso maikelo a magolo a gone ke go aga mogamao itshetletseng ebile o babeeletsi ba ka o tlhabololang ka jalo ba na le seabe ba akaretsa barulaganye ba dithulaganyo tsa diromamowa le tsa television le ditshwantsho tsa motshikinyego ba filwe go fitlha ka kgwedi ya Morule go ntsha megopolo ka ga madi ao a 200 million pula a ka dirisiwang ka teng. You should expect transparent commissioning and procurement process. The Ministry for State President and MOSA will set up a team is going to look into these issues of procurement. So re bona gore ga go be ope ka ha mosing a gona botsala mo le mo hua opportunity go lebeletse bokgoni ka re ga gona le opportunities mo film television, radio, music, animation, digital content, cultural programming, jalo jalo.
So we want to have a faster and more predictable content purchasing process. The government is not only injecting funds into this project. We are building a sustainable creative industry. This money is meant to create long-term jobs, strengthen production companies, and to keep talent working throughout the year. This is part of our broader vision for an industry that supports professional creatives full-time, attracts investments, produces export-ready content, and grows new businesses across the value chain. But let's agree, well, this is a turning point in Botswana's creative industry. For the first time, there is a serious funding, strong political will, and an aligned government approach. Kgwebo ya go rekisa motlhaba e se ka ga molaong e setse e itshetletse kwa maong mme ebile e setse e babaletse le tikologo. Molaodi wa kgaolo ya Bokone Bophirima Thabang wa Loka o kopile banni go tlogela go reka motlhaba o ka bagobi bao ba senya noka. A re utlwa Maranyana Samakata. Mekwakwa ya mmu e kgobokantsweng gaufi le noka mengwe e le megologolo fa mengwe e le mesha. Mekwa e diretswe gore fa teraka e tla go nne motlhofo le bofefo go lela motlhaba go fokotsa kgonagalo ya go phorongwa ke ba molao. Ya na o setse o iponagela o reka motlhaba mo dikoloing tse di nyanetse le tsone tse di tona a kere ba re o itse gore ame o reka go e leng gore motho a tegile mining license a o bona ile wa di shortcut gore o reka na le wena wa thusa mo go senyegeng ga nokae. Ya no ile sello se leng gore re batla gore the public at large, the community at large re thusane gore ba ba le tikologo ya rona le tale mo ga gore go setse go itshupa gore mo mahuting mangwe gone ya no ke di dumping site ya ka se go ipilwe gale yo leng ga go atagela le gona ga tshololang teng. Banni ba montse ba setse ba itemogela ditlamorago tsa go ipiwa ga noka ka gore gona le batho ba ile gore ba lemile ka go ga noka yone ba heta gone ga ba kgone go heta di kgomo tsa batho di wela gone mo mahuti one ya di swela mo teng malobanyana hela beketse pedi tse di hitiletse ke biditswe ke mongwe a to go mpontsha namana ga go ile gore e wetse gone mo mahuti one ya mme kana gone ga yana ke yone floor ya metsi one no ka heta gone ana kana ya ka ba dirile gone ana gore metsi a ke ka floor a ta gone a hela mahuti gore ga ke go thola go nna le floor ya metsi go thelele mme ke dumela gore mona go gompieno gone gore molao o teka thulaganyo ya gore o thape bone ba di volunteers gore ha di ka tsamaya le tsone ka ha kana ba lebella gore mme ha o dira ya mme ba tshwaragane le ba di VDC jalo le ba boipelege yone pelege ntha ngwe ke yone nngwe ha e ka reitile e ka thusa ka gore gongwe ha nkantse ba leletsa ba thebeletse gore ba hale kana motho a le ho abilwe ka ga molao o molaetsa o kgona go goroga ka bohehu go bone ba tabe re tshwarang le bone. Komiti e tsamaisang molao ya kgaolo e tsere tshwetso ya go oketsa dipalo tsa batho ba ba tsamaya mo mekgwatheng go leka go kganela go utswiwa ga motlhaba. Maranyane Tshwaragano ya ofisi ya Moparlamente wa Tlokweng ya ga Phenyo Segokgo le sekolo sa Wu International School e tlhamilwe kgangkgolo e le go rotloetsa dithuto tse di itebagantseng le tiro ya diatla e tla thusang banana go lemoga mosola wa go ipereka le go tlhama mebereko e tla tokagatsang itsholelo ya lefatshe leno. E la bua kwa moletlong wa dialogane tsa sekolo seo sa Wu International School. Tota Moparlamente Segokgo a tlhalosa fa thotloetso ya ba Gambling Authority e ne le seabe se segolo hela thata mo ka thulaganyo ya bone ya motshameko o phepa. A re utlwe Mphokele ka pego. Moparlamente wa kgaolo ya Tlokweng Re Segokgo o kopile maphata a puso le dikampane tse di ikemetseng ka nosi go tshwaragana ka se se ka thusa go godisa le go rotloetsa tiro ya diatla go tlhama mebereko le go tokafatsa itsholelo ya lefatshe leno. The government of the day is starting to toll our roads. So that means we are going to do an expansion of the Letlapeng to the Zeras Road, Letlapeng to Border Gate road. So
I think from next year, from January, February, there's going to be massive, construction in Tlokwe. And these are the people who are going to be on those sites. Baitsanape ka go farologana ba tlhalositse ka botlhokwa jwa dikolo tsa tiro ya diatla. We are mindful of the fact that the rapid evolution of industry, the technological advancements that we see, the requirements that are placed on safety needs have placed a demand on us, have signaled to us the demand for continuous skill development. It is an honor for us as the Gambling Authority to join you as we all celebrate this cohort of learners. We have successfully completed programs in the various fields that we believe are in high demand in our market in Botswana. These are skills that are needed by our economy, and they empower young people with the ability to earn a livelihood, support their families, and contribute meaningfully to national development. Rese go a re puso e ikemiseditse go ema nokeng dikolo tse di rutang tiro ya diatla ka go supagetse fa di le botlhokwa mo go tlhameng ditiro. Wa gotse gape tshwetso ya baeteledipele ba sekolo sa Vo International School ya go rotloetsa bomme go tsenelela thuto ya diatla e gantsi dirwang ke borre. Mpho ke Leboge go tswa television Gaborone. Kereke ya St. John kwa Setlhoboloko e itlhomile e le sekao sa gore tumelo e tshwanetse go bonwa ka ditiro tse di tlhomamisang isago. Se senogile jaaka go ne go ribolwa kago ya ntlo ya kobamelo e tla lopang madi a kana ka 500,000 pula. A re utlwa Karabo Molusi. Ba kereke ya St. John mo Setlhoboloko jaaka ba iponela ka matlho toro ya bone ya dingwaga tse di 30 e diragala. Hagai 1 verse 8 a ka re yone re tsamayang le palamele ko thabeng me mongwe le mongwe wa lona a teka legong meleage nto ya modimo ke one ka mo go mpieno re leng hano ba gaetso mo le mo ataka legong la gagwe. We are building a legacy, a place where generations will worship and experience the presence of God. Lenaneo la go aga ntlo ya kobamelo le solofetse go wediwa mo dingwageng tse pedi mme gore di dirisiwa tse di tlhokagalang go iwetsa di nne teng. Bakereki ba ikaegile ka tumelo le maiteko a bone a go kgobokanya madi ka mogopolo wa go tshwaraganela tiro wa motho kgomo. Tumelo ya rona ke gore go na le taolo ye e leng gore e setse e laotswe gore jaanong ka go e simologeng ka e sa le ntse go ane go reta ha o ta ka setena se se kwale leina la gago ebile ha o ta le ka hele ka brick force se kwale leina la gago ka gore go a gwa ntu ya modimo ye go ta tsena mongwe le mongwe yo o nyorotseng go agisa leina le mata la morena wa rona Jesu mokao le mo ithopela gore wena o nna eng mo karolong yotlhe ya kago e go aga ntlo ya kobamelo ga se fela go godisa seriti sa kereke ya St. John go lemogwa e le kgatelopele mo go nonotsheng seabe sa kereke mo matshelong a batho le go tlhabolola lefatshe leno. Ha batho ba le mo bona pemba sela ko baruting ha batho ba na le dikgang tsotlhe tse di leng ba ko baruting ha batho ba na le leso ga te baruti ba kae dikereke di goroga ko goromente ya sa kgone go goroga go dipelong tsa bomme le borre le bana maiteko a lona a go dira gore go nne le kago ya senna rusa mo Setlhoboloko go taletsa maiteko a goromente a go aga setšhaba le go dira go nne le popagano. Jaaka tiro ya kago e tla bo e simolola bakereki ba tsamaya ka kitso ya gore tumelo e nonofa e boentsha maduo fa go na le maikemisetso a go dira ka diatla dipelo tse di nang le mowa wa go aba ga mmogo le setšhaba se se itlamileng go tshwaraganela maikarabelo. Karabo Molusi, BTV News,
Selebe Phikwe. Go butswe kokelano ya borre kwa motšhudi maikaelelo e le go itebaganya le dikgang tsa botsogo jwa borre mme ebile go tlamela matlhoko otlhe a bone ga bua kwa motšhudi motshwarela mothusa mokwaledi wa tsa botsogo kwa counseling ya kgatleng Dr. Kabonoke o supile fa ba tshwenngwa tota ke dipalo tse di kwa tlase tsa borre ba ba kopang thuso ya botsogo mo dikokelong ka jalo a supa go tla tota supa ha maikaelelo a kokelana e le go alafa makoa otlhe a borre nako e sa le teng go thusa gore borre ba tshele botshelo jo bo itekanetseng. Banna go supiwa gore mo botshelong they live about 3 to 5 years less than women. They also have more than healthy life expectancy. Me clinic eta thusa go leka go address some of those by creating, which will be the first objective, creating a space where men can go by itse gore nya me kwa I feel safe, I feel gore nya me nka bolela ngaka sengwe le sengwe se ntshwenyang. Kokelwana ena le rona re le ba botse gore ikemisetsa gore le tla kwano le phuthulogile le tlo go ipolela se se ka tswang se le ja mo pelong se e leng gore se hela se ira gore nne le mental health issues tse di ko godimo. Mental health issues ga re sa di address re itemogela dipolane tse di ko godimo, re itemogela suicide e leng gone go ikgatela botshelo mo go godimo, re itemogela go gola ga dititeo yaanong go supa gore go gongwe go na le letlhoko le re tshwanetseng gore re itlhele ko go lone le le mo go borre re le ba botsogo re na le maikemisetso a gore re tla lega dithuso with confidentiality gape re respecta boleng le seriti se le leng sone le borre re ntse re sokola re ya go marina re ela yone kganye especially yone ya prostate le malwetse a mangwe bo blood pressure e tla re hokoletsa metsamao e mentsi ntse re tsamaya. Bana kwa toropo ya Francistown ba rotloeditswe go batla mebereko mo mebarakeng e kwa ntle ga lehanse leno segolo jang mo nakong e le tlhoko la ditiro le ileng kwa godimo. Kgakololo eo e ntshitswe ke dibui ka go harologana kwa thuto dipuisanong ya bagwebi ba banana kwa Francistown kwa Terry Makgweng re tlhabetseng pego e. Banana go ralala lefatshe leno ba amiwa ke lethoko la ditiro bogolo jang mo nakong eno e itsholelo e wetseng tlase bangwe ba bone ba inakantse le dikgwebo tse di potana e le tsela nngwe ya go itshetsa fa bangwe bone ba na le keletso ya go thama dikgwebo ka tsholofelo ya gore ba ta iphira ba bo ba hira ba bangwe e re lentswa go na le dikgwetho mo mererong ya tsa kgwebo kgakololo ya bo ile gore ba ba mo dikgwebong ba lebe le mebaraka e kwa ntle ga lefatshe leno. Now, we must speak on... Re tshwanetse re bue boammaaruri go thama dikgwebo go ka se rarabolle mathata othe a amanang le lethoko la ditiro. Bagwebi ba banana mo lefatsheng leno ba kopana le dikgwetho ka mefuta ya tsone. Go thata gore ba bone madi a go itshimololela dikgwebo. Fa gongwe mebaraka e mennye, gape e eteletswe ke ba ba setseng ba itshetetse mo kgwebong. Go kwadisa dikgwebo le go tlhaloganya melawana ya kgwebo e kgona go nna kgwetho go nna le poifo le gone go kgona go nyemisa failure can discourage many from starting or training again. Banana ba ne ba gakololwa ka tse ba ka di dirang go tokafatsa matshelo a bone go itebagantswe segolo bogolo le tsa kgwebo. There are still opportunities. I was reading of one opportunity the other day. I was looking at our import bill. Go and look at the import bill. Go na le sebaka sa go ka tsena mo kgwebong bogolo jang e amanang le temothuo ka jana lefatshe leno le reka dijo tse dintsi go tswa kwa mafatsheng a sele. Our import bill for 2025 is close to 10 billion. Dijo tse re di tsang ko ntle ga latsela. Why are we doing that? Because we are not enterprising. Maikello ke gore re thusaneng gore re nne bahiri re ska ra emela gore mentela gore bereka roti re nne bahiri re bona re ka tswelang ra nna di company tse leng teng ga re ka re tswagana mongwe le mongwe wa rona
a ba ka kgona go akanya go ira company a batang go e dira a ba hira batho ba le 5 kana ba le 6. mongwe wa bagwebi ba ba tsweletseng ka go dira sente mo kgwebong a bo a lefa go kgothatsa banana ba. Preschool ya rona e mo area W e bitswa Apayat Preschool. It has been funded by youth and it is still striving by we are doing well in a competitive market. The business banana, we need to do this refresher courses to keep on staying relevant. O dumelwa gore diphuthego tsa mofuta o di ka thusa banana le bagwebi go anywa maele a tse ba ka di dirang go tsamaisa le go godisa dikgwebo tsa bone. Terry Makgoeng, BTV News, Francistown. Har tlhole mena tsamaya sa sele tautona wa Afrika Borwa Cyril Ramaphosa o kopile tshwaragano ya motia e ka thusang gore kgaolo ya Afrika e kgone go itlhabolola. Ramaphosa o buile se hana tswala phuthego ya mahatshe a G20 e ne e tshwaretswe kwa Johannesburg gone kwa Afrika Borwa e le la ntlha mo kgaolong ya Afrika. Ramaphosa o tsweletse gape a rotloetsa go fedisiwa ga dintwa tsa mahatshe a supa gore dikoloto tse di a supa ha dikoloto tse di oketsegang di ama thata kgolo ya mahatshe. O tlhalositse fa maikaelelo a mahatshe a G20 e le go tshegetsa mahatshe a itsholelo ya one e leng ha gare mme gape a itemogela mathata a dikoloto. Tla ke gone jaanong Edwin Mashakgomo a gone tsa metshameko. Gone kwa bokone bophirima borwa botlhaba le legare ja lefatshe leno mothweso madume dumela mo tsatsing la mosupologo kgwedi ya Ngwanatsele e le 24 ngwaga yo ke wa 2025 re dilo maso rutaka tsa metshameko ke Edwin Mashakgomo metsone tsa re setlhopha sa bommesa Genoma United se garosantse sa Girona ka dino di le 11 go lefela mo motshamekong wa beke ya boraro ya ligi ya Gaborone City Regional Football Association o neng o tshwaretswe kwa lebaleng la Ismail Bamje ka tsatsi la Tshipi se go fatso malepa o lepalepane le pego e. Genoma e pasemotsa paka eno ya ligi ya bomme ya Gaborone City Regional Football Association bontle ba fenya metshameko ya bone e mebedi ya ntlha go nna mo maemong a bobedi pele ga motshameko o. Fa mo letlhakong le lengwe Girona ba tsene mo motshamekong o ba le mo maemong a bolesome le boraro ka tategelo ya motshameko le mongwe fa motshameko wa bone wa beke ya bobedi kgatlhanong le mogodisane CSE o ne wa emisiwa ka ntlha ya go gosomana ga pula beke e fetileng. Genoma e sala e phakela setlhopha sa Girona ka sehako sa dino mo karolong ya ntlha tse di buletsweng ke wa rona kwa pe mo motsotsong wa boraro. Bronia Gazangeni a nosesa setlhopha sa go etse tharo ka go thomagana go baya motshameko ga ka jana le Girona mo motsotsong wa borataro wa bolesome le botlhano le wa bolesome le boroba bobedi. Go Taswele a se ka batla go sala ko morago mo banusing ba dino le ana iponna tse pedi ka tatalano mo motsotsong wa 25 le mo motsotsong wa 21 go isa motshameko o go ikhutsa Jimona ba eteletse pele ka dino tsa thataro go lefela. Karolo ya bobedi ya ketefala setlhopha sa Girona le go feta ka mogeleloko e anosa ya gago ya ntlha mo motshamekong o mo motsotsong wa 61. Kamogelo moeletsi a kokotela ya boroba bobedi ya Jimonai mo motsotsong wa 62 mme go Taswele a ipoeletsa ka boroba bongwe ya Jimonai mo motsotsong wa 72. Dino tseo di bodisa lekana mo setlhopheng sa ga Mokatisi Phomuzi kamogelo lokoe le Teresa Sebako ba nosa ka tatelano eo go isa motshameko bokutong ka dilele 11 tsa Jimonai United go lefela la Girona. We are developing youngsters go mo team mo footballong ya batswa ya banyana. Ga re expect sepe sa gore re ka gore ba tshameke ba enjoy game ba ska ra tshamekela maduo gore we need le nne hela gore ya be itsile ya ba tshameka le team dife wa bona ba itshamekele they are here to play to enjoy. Ha ke ba lebeletse ke tla re go a teng ga go e teng cause big ze pedi se ntse re tswa mo go tsenetse ke kopane le bone ka la botlhano
yaanong preparing a team like that e tlang ka la botlhano hela bitlhela go nna dingalo ke sontse re na le one margin o re boneng gompieno wa digolo. Metshameko ya beke ya boraro ya liki e ya bomme e tla tswelela ka motshameko wa setlhopha sa security systems le mogodisane CSE ka la bobedi pele metshameko eo ya beke ya boraro e wela ka la boraro ka motshameko magareng ga setlhopha sa bomme sa police le sa Big Sisters. Tshegofatso Malepa, PTV Sport, Gaborone. Le kharjana la kwa lefatsheng la Afrika Borwa Johatina Scholes ga mmogo le lekawana la lefatshe la Vietnam Fanfantina ke bone ba fenyi ba khaisano ya Botswana International 2025 e neng e rulagantswe ke Botswana Badminton Association ba tshwaragane le lekgotla le lo kametse metshameko yotlhe monogae la Botswana National Sport Commission. Khaisano eo e neng e kopantse mafatshe a le 17 go ralala lefatshe ka bophara e ne tshegetswe kwa Royal Area kwa Tlokweng. Mahatha Anku a itsiwe tsemwega Mipako Strek. Schultz yo tsene mo motshamekong o wa makgaolakgang a di-singles a sena go suputsa le kgarejana la kwa Poland Gabriela Skokoska o simolotse sete ya ntlha motshameko ka mashetla a kgarakgatsha le kgarejana la kwa India Anvita BJ go feletsa a fentsa sete eo ka 21-15 mo seteng ya bobedi bile le ya bofelo ya motshameko o. Schultz a tswelisa tshameko ya gagwe ya maemo a ntlha a e gapa ka 21-16 go fenya motshameko ka karetso ka disete tse pedi go lefela la ga Anvita. It was a good match. I went on court with the mentality of just trying to... Motshameko yo o ntlhatsitse pelo fela thata. Ke tsene mo gone ke batla go ithuta mo motshamekeng ka nna. Ka jana e le motshameki wa popota. Mme kwa phelelong ke itumeletse phenyo ya me. Most consistent, so overall I'm really proud of what I've achieved today. I think I came with the same mindset of winning today, but I don't think I was able to... Ke tsene mo motshamekong yo ke batla phenyo. Mme ke ne ka retelelwa ke go tshameka jaaka ke ne ke solofetse. Ke tla tswelela go tlhabolola tshameko ya me. I thought I would be a little more conditioned to the court, but maybe today wasn't my day. Mo motshamekong wa makgaolakgang wa di-singles wa borre o neng o kgatlhisa leitlho fela thata. Thin o nnile namane e tona ya tiro go fenya lekawana la ga 10 mo borua go tswa India. Mo motshamekong wa disete tse tharo a fenya sete ya ntlha ka 1913 pele dilo di fetoga mo seteng ya bobedi e gapilweng ke 10 moe ka 21-9. Bobedi jo jwa tswelela ka tshameko e mashetla le mo seteng ya bofelo ya motshameko e Thin a e gapileng ka 21-19 go fetoga mampudi wa kgaisano. Really a tough game with me because my opponent is so good, he's so fast and he can play anything. He really broken and it's hard for me to play as my style. E ne le motshameko yo mashetla fela thata. Tshameko ya motshameki ka nna e ne le bofefo fela thata. Selo se se neng se kgoreletsa tshameko ya me ke ne ke sa solofela gore ke tla fenya. Ka jana ke ne ke boa kwa morago mo seteng ya bofelo. Set 3 is hard because he can catch the match and then it's really hard, especially when he lead me 14-9 in the set 3. I think that it's maybe I lost. Yeah. It was a very close match. I gave my best and it also is my first final in international. So ke lekile go tshameka ka fa ke itseng ka teng. Ke itumeletse go fitlha kwa makgaolakganyeng ka ke lekgato la me la ntlha. I have to learn from my mistakes and get my best in my match. Mo metshamekong e mengwe tshamekilwe mo letsatsing leo Amy Ackerman ga mmogo le Johanita Schultz ba fentse mawelana kwa Maldives Aminath le Fatima Razek mo motshamekong wa women's doubles ka disete tse pedi go ile nngwe. Fa bopedi jwa ga 10 mo borua ga mmogo le Kamal Kuldeep go tswa kwa India ba gara swantse makawana a Australia Avinash Srinivas le Ephraim Steven ka disete tse pedi go lefela mo motshamekong wa di-doubles wa borre. Motshameko wa mixed doubles o gapilwe ke Robert Summers le Amy Ackerman ba fenya batshameki ka bobone go tswa Afrika Borwa Caden Kakora le Johanita Schultz ka disete tse pedi go ile nngwe. Pako Starek, PTV Sport, Tlokweng. Motho a re sa go le tlo le maroka gonne go balabala ga ngwana le gone ga se botlhaletsa nako ya bongwe re dibe khutlo gone fa tshele boga jalo kgaitse dia ke sentle moeng o neng a diranola sentle bontle ka puo ya diatla tse masha go mo tsetswa thobeng tse le phepa o le ra banthekela ka tshani o tla be a bo go tla garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ke be ke entšha ga kologelwa mokodi wa pula o beelediwa ntlheng tsotlhe fa gore tetse mo biking e fetileng re boleka gape ka methale e mengwe
mo bekeng ya tlholantsho bereka ka bonatla bono kopila le botswerere modimotšong. A decade ago, we established a diamond cutting factory in Botswana with 40 people initially. We actually started with 2. Within a couple of months, we ramped up to 40. And today, we are close to 550, 560 people within our facilities over here, of which close to 400 were trained within the KTK Academy. So we're very, very proud of that. And a big thank you to all the trainers and all the people who are helping us put this together. To our graduates, congratulations. Your discipline, skill, and perseverance represents Botswana's future and strengthen the identity of brand Botswana. I would like to acknowledge and appreciate all our KGK family members who have completed 10 years of service in Botswana. I wish our graduates success as you advance in your craft and present your nation with pride. My best wishes to the new joinees as you begin your journey. The Botswana diamond story can only be told by its people and by the benefits and the impact that the diamonds are creating in this country. And a very big part of that story and of that impact is lives changed one by one. And we are able to see those lives in person as we are today. It is not only about the ESG mandates, it's not just about ticking